Өтө күнінен саңа телевизионный сезонға ағастық беребітін салғыбыт. Мантан инне биһиги беребит неделяға бирде тақсар болуға. Айар бөліқ бүт, кен араңаға туғалақ болдың ден интерегіне ылжыттары ұңыран, кепсетен, әйге жүлгүдігер тағарық бұд. Анығы кемге кехи ұғылер түгене әлбәқ, біллен тұрар ол тута кехи тұруғар жайар. Әте сине оңуға күрен сөп, маныға илі көмөтінен тұруғу, дұробияны, кехи әтен синен оңуғын, сүйіғын, бүтінні бір келімнік көрін остеопатия көмілген сөп. Бүгін ағастық береге ұғылжытым остеопат біраз Надежда Сивцева. Үте күннен. Үте күннен. Надежда Доробия ден оттан бейге сүрін байбып болар, остеопат біраз тен кеми, кені кейхақ туғынан көмілері. Чол олық сүбәйті ду, әбетер қаннық немалары туғанан бұл кейхақ кені көмілері. Остеопатия ден жиннақты біле жон барты білбәп болағады. Хаңа кәлбет бейхақ хорықтар білін дағаны бейттен еталар ол. Кей ұридағына, сағардағына бейдері туғанар дейбі күрдік оны остеопатқа барар. Жиннақты тәқі остеопат ден біраз. Мен бәм бастықы специалисім туық педиатр біраз бұл. Онтын болағына же туық ұры қантан кәлері еден, оны интерестен керін бар бұп бар, остеопатия дені білбетім. Оны болағына остеопатия әтті жиннақты біле кей әтіні ұлаққа қолбұр бей бірастар болағына харазы мұнық білер болақ бұте біразқа болағына кей ұрайданы бейді барар. Оны болағына бірастар болағына де ұрыны де қайдақ барытын, өретен, үшөй бұл, конечно, бартын білебет. Но остеопат оратыта ден кей әтігер доробияны көттір. Потому что бастан біле кей бастықы оғы түріліттен жиннақты кей әті уже әті доробия дені білер. Уже ұрыға бұл жайда, бұл ұры ден ініктен ботақ дороба ден болан кәлер. Ол ең болана остеопат әнеті туған, ол туқ күдік болар. Тежіннәқті тәқа миссията ду девиз күрдік, оны ұрық кәллағына харазу доробиятын. Оны әті доробиятын сайыннаран, потому что кейеті бәді мұны тоқтен бар, самовосстановление ден бар. Олы онны бардың күйін, сенен бардың онны ұйтар. Надежда төнен бастан бұл педиатр оғы бұраға біткен. Онна қаған мұндықтан әбей үйрағы ұлынаңын бұл остеопатияға көспік күні, онна көрер жонын кемнеқтірі, еқі кемнеқ кәлелері. Ағым састақ жонду, оғылыр, ұтчат. Бәйін педиатр бұн, үлелі жүгіті участковый педиатрынан шө бағайы оғылырын хасы білі онна оғылыр ұппырастыр. Қайдақтағаны көйен албыннаваттар. Қолбыр олған кейі бір билетел бақ болағады. Өйінен бар бұд, оны біле, оны маны бары атының кепсенді хөп. Ол боланы әтесіне ұппырас. Оны боланы оғыны көтірі білелер наға чөй. Оны педиатрды ғырттақпына, оны оғыжаты көйдур әтім қадыры. Біле нар әмінен томынан, біле әмтирге бар протоколынан біле тоқтур болдақ бітші. Оны қайдақ онық болу еден. Аңарда симптомы рәйімтей біттен, оны уже токудан керін бар бітім. Оны остеопатия дені біл бітім, әте уже онағы сыласта күндік. Оны болағына остеопатия ден бір біле әбей өрек болдығы. Барда қатшы. Ол ең болағына қатшылымычы уже кәлін үйренен Санкт-Петербурга бетерен манна остеопатия туқтан біле тон үлелі хитчабын. Оны болағына хамай кіра пациямыд бейе қанныгай бес құнықта қоғы. Роддомкадан таққан харазу кәлбіттері. Оны уже төріпіттері білелдер болдыға де. Оны біле хамай хастақ кей тоғын үстәқ бабушка кәләтчі бұта. Оны болағына еніктен арықсыбат кеме қара біле маннық ұлған жонлары рәхінжалар, хастақ жонлары рәхінжалар, оғыры барытыларғар нада. Нұшта болағына оғы тұрған майты кулатар, сылай оғы біле оларда бұтча қолы бір оғы таңағын, оғы атағын таңағын, тұрған майты кулатар де. Оны бартығар болағына қайдақ бір қолы бір тоқ күрдік көрек қанада. Мас өйнер че қолы бір. Бір маннық тұғы ұрдақпына, даже әбеккелер ең өнелер де. Оны бе қайық бұтын хөп болаға де. Ол құтымық бұтын да хөп, әбетер сирен болана, оны маны әппәкке бәті үйнен хөп. Қайдақ барынан, сен айылханнан, хем бір әнні күйінер.
ке эте эменник, ке бәте эменник, ого эменник. Хайдақ бағар біле, оны бейе болуына төрбіттер, асколаға, десаққа баран біле оғыны сайынлара бітте. Оны хайдақ сөпке болуқтағы, үшейдік біле уыны құттан, удабырение тоқтан, жауына оғыбыт болағана, еннек біле әті сайдан, оны болағана біле хамай түген үттінен, она біле мен маннык просто өйді әттіған түхіннен біле қолыбыр түрәтіғына біле сүз бірген бар болаға детуға дұрубиета именно қайдақ біле болуға кәлін бәдін тоғын тоқ челдері біле предназначение күрдік. Онтуғатын толорон, оны әдеттен наға тұтылықтақ. Потому что бейі бұл сірге дөйдіге әппетігер кәлер болақ бітчі. Әппет болуына тұлықта, оны ұйықтақ олыны барытын. Ол ең болағына оғы де біле ұлатан ер оғыны Этин синин көннөрөн, она же этинник үчө байтык мас болон үнен таққар бәттин күйінен жы. Олген оғыры ботақ, оғы біле улатан істеға оны просто білуган берер болақ бітчі. Оны болана әдер кіргіттер келелдер. Бөші мінік араз возрастар бар келелдер. Оны чөйче жәжеден арақсы баттар. Антоте бес қанықта қоғы қылыры тоқтар өтінен терапевттері қағал бұттары қылығыра түрігер туғара бол бұтту, әчейді тоқту әбетер бұттуғара тұн. Оғыны программалан де үккілдік. Әте сөпке әте программа ден туғай, әте қылыбыр ұрыт бейманы қайыр еті бет. Оға түрі әті, оны получите, распишитесь, бұл ту төрттүгүт ону ылын деби курдук. Ону оҕодор өбөтө төрөтөҕүнө хагаланар дем ботак. Оҕодор өбөтө любой кии боллаади. Оҕо ботак любой кии 9 ый беременной чөчө болуон иннине доробөтө ону хагаланар. Ие туга эте сине уже тохкудук болар. Мен маннык пример этечибин. Как биле печенье биле астыбыт чахолобут пирог кеген ол форматын курдук. Төннен биле төн арыннан сыбаммыт ту кумагалах ту биле эбетер туга да хоох биле кайдак бар нохордан да хатта харак бутун хөптеби курдук. Ие это сине эменник болар. Ого боллана как биле храм для развития. Ону боллагана химмир мама туга саната толкуя тох бар биле үтүө саната эмоцията барыта ого биле программа кутук кирер. Это олим программа ден, оно была на близ айда турар буллагади. Хас биди того сейнан уже целый киев уискан такадди. Бир клеткаттан. Это анан көнөңгүтү вообще эти процесска айылхат туга буллагади. Оно была на бионно уже бартыну габыт. Ого, оно была на били маннык поколение бара турар буллагади. Бие питигер была на тох программа боло да били запись кутук барта. Тох бар поколение, хетте поколение барта бие хакирен турар. Холобур эти Оно манны такой дубутте, оно били канта калбети, эбетер били манны когону көрөн баран, эти чаятин курдук, туттара каптара, эти мәненен ботак боллагади, эти барта боллагана программа кутук флешка кутук запистана хеттер. Олин боллагана олонно эти караого били колубур келерди. Она туох жайбыта кенеха, она били мамата беременна хеттен, туғаната барата этивник били ого. Кананары били улата турар боллагади, оно улата турургар боллагана били клетката эволюция баратыр боллагади, рост развитие минден аттыбын оны боллагана биле же олох мынык 100% бартын одону тугунан улатыктак, оны хананары биле напряжение өскайып боллагана этигер. Үчөй бая мынык соединительная ткань, фасциальная ткань дем бар. Биле эткер бир бытыгар пленка бар де. Ол онно барта сулана ачар. Оны балана программа куртук бартын тохтан ер. Оны балана остеопат илитин мынык уран барат. Ол онно барта биле чувствуйтын ачар. Ки эте, ого эте барды бәйте кепсән берер. Онук болар. Антон бу аныгы уяга ки ордук туох кыhalгатын быхартарары бу остеопатка галерея. Мен бу агаяк конуктагата социальный сетимнеринен манныктарга мыт видеону көрдүм. Ого кыраста хого бу күннете күннери күнү түннен гаджет колорон. Биле эте сине туга биле симметрията сүттен сыйга холобара улаатын эреребит. Этинне холобара этинник түгенге хекемеле хөккөтүн сөптү. Холобара каннык хамай улахан калганы тугу баарагаты билген.
Бу билин холобур күн болла ди оглор бу теген оскола баттылар ди. Аны билден турар хим бир биле нар бир позага оглор боллага ди. Ота даже ул ханки хебиле офисне билеттер келелер холобур. Компьютер колорлар болла ди. Эти вынужденное положение кутук боллага ди. Олох хасыда тогустан алтага тери. Аны болана кей этигертигинен эти туа биле эти положение на привычное хох. Кей хамыктак боллади. Хамыктак, сүрөктак, тук барда биле хамсыктак жигинен. Эти тохтилер движение жизненден. Эти чакченлык. Аны боллана ого боллагана холобур бе хим бироту үрәгылыктак боллагади. Аны олинте условията барда бар болуктак холобур. Када холороро, она биле гаджет тетитти. Гаджеттен, конечно, те биле нар бир положенияга, бир концентрация олорон аңардас даже каракпыт таганы. Бе бәбит телефон постоянно көрөбүтчү. Төрөпүттөр таганы биле ого бутугар боллана телефоны баккыт. Ин лебитти, оны бәбитче пример көрдөрөбүт. Аны ого олох биле токундук боллагади. Губка курдук. Ылына турар этини барытын. Аны боллагана биле бир положенияны аңардас олорон бир тугу концентрацияны аны нахакыргыбай биле яркая картинкалар же. Аңардас болана ки өйүн бардын онно фокустан кебелдер. Оны харакпыт туга зрачога онно барда бичинин бар боллагади. Ол нар биле мындык тохтанан тура боллагади, күрен тура боллагади. Ол концентрациялан. Онтан болана бу атыны көрдөгөнө уже биле хаян нада боллагади биле атын тугу көрөргөр, оны уже бреме нада курдук. Эте холобур харак тугун ыллаха. Ол ен халбак билин холобур ачкылах оглап балдар. Куаны көрөлөр холобур даскаттан. Учутал биле кеп сирен, оны биле вниманиялы хыллан калар, аны класстарга албак байлар же. Оны биле тохтары боллагына внимание сетерете успендан кирбет, потому что биле мындык телефонга оли верена албутого, оны биле мындык тохтур, оны көтөрө бихимейле лебит. Холобур оны боллагына эти этергедыл эти фасиальный ткани расслабигынан баран, оны биле о көрдөрө канада кайдак де үчөй болар бит. Оны о этини үчөй диктете ден боланы этине синнен чувствуй бит. Именно биле кайдак үчөй болуктагы. Оны болана төрөпүттөрдөн бигиттен халбак тутулукта колобур бе оны мынык оңорон тет мынык о пластилин куттук. Бәді көтөрі қадақ кенехан аданы. Оны білі мынык тоқтан баран жетігер бар боллағади. Оны сүрбеті час жонырын күтірі бар боллағади. Оны төріпіттер же конкретно көтөрі ұқтаяқтыр. Теколы бұр гаджеттен біліңе үйе туға боллағади. Оны куханда ден әппәккен, потому что олық бұт сайда тұра боллағади. Хим беретіне ме эволюция бара тұра боллағади. Оны көтөрі білі тәңге бейі барғақтақ бұт. Бардың тоқтан. Физкультура болын физкультура, хим бір спорт оға. Любой кейі қабарды қарнады. Ол хим боллағана бейі премьер бұтынан бәбіт көтөрі ұқтаяқ бұт. Олен мен холбур бе добрастар бут биле этелдер остеопаттар нар биле көрөлдөр оны плюс эбитин упражнение көтөрөбүт. Кайда колуктагы онда када хох химбиттан табылыбат. Антон остеопатия немалара бу илинен үлелер немагат судургу массажтан, хермантияттан тух уратылагы. Бу балана холбур илибет хамай тух боллага ди. Хиропрактика. Хиропрактика ди. Бу инструмент или через остеопат биле аны диннахте ханик массаж который биле тохтулар. Олар биле бутуяллар массаж который. Аны балана мен мынык тох этемете массажтен тугуй. Холбур бе кей массажка тока жере расслабис болажар боллагади. Көнөрү балана биле мынык бичин тогун напряжениятын устагын. Холбур бу кей келде. Аны балана мынык биле сыннатан она били мынык поверхностно били тохтугун. Каны өлдөрү холбур ону тутан берем. Остеопатия боллагана ке эте бәте боллагана тох кутук болар. Барда тохтан тотул мы же состоим клеткаттан. Бих бай клетка боллагади. Оны ханан били мынык спазмнамы, напряжение тохтамыт. Ону боллагана үксе да холбур чебник пример хаям кейсе гыты холбур ди. В основном. Часто причина бияха келелер, систері өтерлер. Оны причина болана именно сиске ден, ол сиске бейт үспеппет. Причинетті болана совсем атын сирге бар болын хөп. Атын сирге холобур болана сисері тігер ис орган туга тутулуктах. Холобур даже маннык білейін кейі егердерді. Аны автоматически қандақ туттары.
бүкчөрчи, потому что была она бит, он уже прекрасно билер. Он была она ханынан были маннык ити бирүттүн была она билин напряжение үскөтөр, чтобы были воспаление аны атын түгөр парбатын курдук. Он кеге бакчөрчи маннык. Кадар харыстыр курдук эти зонатын. Бит была она сүрдән өйдө. Биттен будан өйдө бартын билер. Он была она бире кеге бакчөр Сиспит тугунари бу мандык кынарды холобур. Оны болана тух тоного сары бодак боллади. Битиндар туталлар ди. Каз биди мандык тух связкалар еген бар болактар ди. Оны болана биле мандык туттактарына. Ото бичин туга функцията холобур тугой. Тухтур боллади. Сокращение, оны расслабление. Нар мандык тутуллан турдагына тухтуры билдерер уже ыры курдук. Биле нервный сосудынан уже сигнал бара боллади. Бауста мен сымнатын редеби курдук. Онтон ол холура тобугун көрө тураңын төрөтүн булан ыларын бу бастан келбит күнүгер бу түгеңнен булан ылыкын хөптас деп ат брасанныкынан хөптө. Эбитер холура бу биременер дирду. Энд холубур жонор келелер де аны мен биле көрсөбүн. Аны балагына пациенттары нар биле бастыкы проходите дебин. Кенелерден киребин. Она сразу были ходах камен кибиттере, он уже сразу костер. Он были элехальбак тест бар остеопатия. Бастан были тест. Он тестирование ngoror бутугар. Уже были маннык то ханны гүтте были маннык выясняйдыр боллак битче. Но маннык көрдөккө дийнен өше каракынын уже көрдөккө уже билдер то ханны были до физики, если физикага были маннык көрдөккө, кеете боллана маннык те 1/1000 только плотное тело. Он нагата тохта хох боллага ди. Канан биле маны барты сүйрү курдук болактак боллага ди. Барта манык өрүс биле сүйрөт ди. Канада хатбыт сере ол уже у тохтан алар боллага ди. Тохтан алар сытыян калар диби курдук. Кеете меник барта болана сүйрүктак чобайтык биле камсы хиржактак. Оны болана уже көстөр. Оны биле тестирование, арас тестирование бар. Оны оторобут бе, оңоробут. Эм бир биле жоңго биле манык көдөрөк бүтүн нада боллага ди. Оны бәтек дә кей болана туга ыжыр гыжыктаганы баны кергерим манны кебит бир түгерер герим свободный бит холобур. Олар дагына сыттагына даганы арас тесттер балар. Оны болана уже сразу эти тоха участокка именно причинете ханам бары оны бәте уже идер. Оны кей эте винже лхай өдөх бартын тохтур. Тох бар хомсананы бартын итчайтер. Оны боллагына биле постепенно көтөрөр. Титу көдөрөн деп көтөк маны кепсети кутук болар. Нөмерим тохтен аттым диалог с тканью. О истере. Эти тохтар кыллар этине истере не касетелерде. Ыттар коскалар особенно били домашние животные тут жетега тохтар киндеринник били тохтулар же. Кеете минник. Наха истеген она бәте көтөрөр. Канан бары. Балыста миим манна эмтереден илигин бәте маннык. Кехилиде обычно маннык биле асепат көтө урабыт жахолобур кеха. Аны хараза маннык бут сиригер биле тохтан кебер, магнит көдүк сыбанан кебер. Этелер ди коскалар биле боллагана биле түн утияттахана эмтилдерден именно эти просто так тохтабаттар дикинер диннахти чувствуйдулар эти тохтякабы напряженияны она биле сгусток курдук биле хеджарын турар. Оны биле сытанан кебер бәте биле маннык оны кеете раскуртканнан оны курдук болар. Дикти маннык хаятахана биле отон сохыялар жоннор кайдаханник биддиги дейинден кеге сохыяра тохта хок дегенен. Эти олох конкретно физике это боллага физиология, это медицина, у нас остеопатия уже бахаралар тохт. Оны просто это закон физики, он химия боллага ди. Би барта тентен тутулуктак боллак бит. Онтон кулубра бу эхиттен таксан барда кихи онна же бәтин кайта көрүнөктөгү, кайта карыстаныктагы, бәтин кайда ийиллениктагы салгы. Ол оннук кулубра үчөйдүк тутухаллар да бираз эппитин, сүбетин, жон. Отон арас болар, аны боллагана технология этебин дите офисный үләйттер туннан эттем де холобур компьютерга. Биле бехет көнөрөк бит. Эт потому что кехете на турганик биле көнөр. Динен аны ресурсата бар боллага ди. Уну күнае ол меха ханре бит чөчекел бите компьютер боллана мандык турар. Бу мандык улар бут күн көрөрүнен оны мандык олор. Прямо эте боллагана биле үетте мандык экян бут. Күнайник. Хим бир уже бара турар боллага ди. Уну боллагана онно уже баян привычкан уларыттан
Кеге булана тох кудук бераган. Биле этеллер же балык бераган ду, әбетер биле балыктыр биле удочка. Ону буллагана мен холобур методым удочка бертелибин. Мен эти постоянно меня калин ден эппеппин. Кей бәте мене көрүнөктәк. Тугу агырын синен привычкаларын, хасырда турда да тугунарын, кайда кутуярын, бардын аны көрүнөктәк. Оны биле тохтен бар ди биле бәтин пространстватын биле расты хилдер хайдак биле жону биле бәгат допускайды. Ол барда тутулуктак. Потому что билим боллагана нахал бак информация бар ди. Бихиве битигер. Ти аңарда телефон муттаток. Хасырда бихив диен туран тугунавыты, буденик та хатагына харазу биле телефон тохтан кирен барабытты. Новости, онук маннык. Онук привычканы мен биле, то мен этебин, мен этехбен рөхп боллага ди. Оны кихи бәте тохтак боллага ди. Бәте талар. Бәте талар. Кайда хатаганы, эн каяндаганы маннык кахыктахын ден кандаганы биле, кайда атын кихини, кайда даже оны кыйын, бәне онда кыйын не хая бакыт. Олин болана атын кихига тем более просто бисмелех бәһәп. Биле кайдак кине эте багарарынан, оны уже кихи бәте токуйданнан, оны бәтин тугун хайыр буллага ди. Деменник жиннакты оларбын ду хукту ден, биле кайдак дальше холобур бихи бары чөбайтык биле доробайтык олорок бутун багара битти. Өсөр биле эдер хиджан, оны маны биле кихи тон ологоттан бардын полностью ылыктак деп кутук буллага ди. Бары не багара битти. Оглар бутугар тох даже биле толкубут, санабыт уже барды жая хиджар буллага ди. Олген аны уже кихи бәте выбора буллага дейтинник. Олатайын хлора бастепат брас бұлытынан кейхе барыт түнен сүбәне берер әбіккенде жағына бұл чөл олық сүбәхетеден әти жақшы басар. Барысар күрдік. Онық та деқа хөп. Бәменник әппепен, конечно, біле. А так уже жоннор уже бардын өйділдер. Информация нахал бәх, она уже уркулу, биле эминен томунан, еген уже жоннор тухтулар. Иде спорт түгер тағаны биле нахал бәх биле бары тухтулар. Ас түгер эме, ол еген жоннор тухтара. Тухтилари биле осознанный қадыр болбуттар. Потому что олық бұтеліне уже тухтан әрі боллаға де. Хим бір эволюция бұд бара турар. Кайдактаганы биле хим бирити доктор келилдер. Нахал бак цифровизация. Ола мия бар боллага ди. Ону бәтен биле айылхабытын хим бир бихи муну баппыт. Ол хим боллагана тон чөлөл тух дикка баха. Биеге саха сиригер бу сала билген төкеңник тонтарганнай. Остеопатия ден, улустарга барду, әбитер бұл кейін корыттаргаре барду. Бейеға болағана, то бейе білден тұрар рақылыр бұд. Біле қолы бір мен центральный тоқа веренне ғамды коракка. Оны болағана просто остеопатка. Остеопатка даже біле ортодонлар ең біле тоқ тейі қайылдар, біле кетен тұраралар. Остеопат консультацията хоқ вообще принимайды ағаттар дағаны. Ну что барата біле тұтылықтақ. Особенно тиспит. Тиспит болағана біле кеге әте барта бір болаға де. Оны болағана анара тоқ кораттарға алахал бақ остеопат бар. Оны уже билелдер. Прекрасно. Европаға бардығар баллар. Оны болағана, бейеға болағана ары қойтан кәлбет дебеппін. Просто именно эти бәті понятиеті ары тоқ. Оны остеопатия ден біле тоғын ыллаққа. Остеоден, біті біле латинскайды тоқ остеоден оңоқ. Пат ден заболевание, болезнь кости ден курдукере. Оңоқ әрі тоқтуға курдук. А на самом деле, мен бұл ғотортағатыры білбеті, мені остеопатия ден, остен болағына вообще клетка. Bir клетка. Пат ден болағына біле сол. Y ден сол, Тео ден остеопатия божественный, онна болағына Y еті қанны туғы солу бәйін таларғын, ол онлық ден болар. Оны болағына бейеға манна деннәқті біле бүгілері бейт, коренной население боллақ бітчі. Маны келейлерінен әмттен, әмчеттер, оңоқту татчылар, жиннәқті те айылғаттан уже бар боллаға де. Оны боллағына әте остеопатия етенері біле, маны просто білі болы научны өттінен кәлләға де. Именно медицина өттінен. Оны бейеға боллағына төһі манна хаята. Оты жиннәқті, мен білейін қолы бұр бәйім главный нештатный остеопатпын, манна по республике. Оны боллағына жиннәқ дипломированный специалист ағаяқ. Оны болағына білейін қол бұр мана біле школар ұлы өтеді.
биле остеопатия уже медиктер үйрәтен, оны манны 4 жыл үйрәнен, диплом алан, тох, оны биле республика бит наһа улаханды. Аны сол бут тох бут биле улустардан эме брастар үйрәнәләр, оны мен наһа үйрәбин, потому что улустарга биле особенно биле хоту тойдуга, оны тиякка наһа тохти. А бияха холобур, меха холобур келәчләр, хотуттан холобур каникулы рәбреме тигәр. Аҗиннахты наһа нада онны. Олехим боллагына биле жон уже өйдүр. Кидикти биле маны мананам теннахпине олком өлөспәттен. Кайда хатыннык ураты тугу көпчүлөр боллага ди. Олен остеопатия сайдар тугар мен наһа биле тугу урын туранмын биле Чураканан олжа. Олога ха биле хайыбын жоннору. Остеопатка бермәккен дә тох биле бәймәдне курсниктер бу нигин биле билер бастыбын. Аха. Надежда оннотон бу төмүктән бу идагын уларыта тутан бу сайдан сайыннаран остеопат бол буккун бу аналым дисаныгын до бу сөптөх талы мен олокпор ден сананаанда. Дон крахалжан боллагына мынык тохтур этиммен. Бир онюрбут отон тох боллагы. Та обычный биле телефонен хоох. Оны бәбит биле тохтурулак бичи. Аны мен тишинага боллагына биле чумпуга бәбин мынык истерге үйренметим. Оны биле ханым кадак сүрәри, оны истеретим. Мен аны билбет этим. Оны интерехиргир этим. Тугу денимнен биле хан сүрәрин. Оны боллагына уже мама мына билер эте уже бу кыз брас болдыр дене бит. Оны боллагына уже медицинскайга кирен вообще такой да тамде ара специалисттер балдар боллага ди. Ама кадере биле ханнада бәбин бу бакка отсайга бардагам ди педиатрнын. Педиатр ден опсай боллага ди брас симбир. Оны боллагына онтон остеопатияны билбиппер. Де онна тох кихи доробета канна хытарын ден. Оны же тохтурга изучайдырга блин үле оңорхалдабын өссө. Оны боллагына диннахте мен бәбин боллагына айтынне жоллох кебин дихан анамете. Бәм кайскам булан. Она биле меген биле тохтур прямо биле сүрәк биттен биле опум биле кеге харан тохтилдери кеге харан биле уматар дип күрдүк. Онун биле оны жаһанын кепсек бәһүп. Олehen де бәбин булгым дихан анабын. Надежда чакчы бу маннык караган вот осту баты илагаттан күннәтә үйрәк әтә сылрет. Оннан жано жон тургар турулар лагат сетилах болдун. Мактал. Кихи бетин туругун ихиллене сылжан специалисттер көмөлөрүн туханара ордук боллага ди. Эбетер эрдеттен серетинен бетин карыстанара өссө хайхаллах. Этенге болун күрсөк кадери.